Uopšte nije lako postići savršenu visinu travnjaka. Pokazat ću ti kako to ipak funkcioniše. Ja sam Dantes. U današnjem toku reč je o 20-voltnom Parkside Performance robotskom kosaču Smart & Free. Sve što je važno za instalaciju i održavanje uključeno je u isporuku. Granični klinovi, oznake putanje, rezervni noževi, vici, jedan akumulator i naravno stanica za punjenje. Ono posebno, ova robotska kosilica radi potpuno bez graničnog kabla. Zahvaljujući svojoj inteligentnoj kameri, automatski prepoznaje tvoj travnjak. Možeš da nadgledaš uređaj pomoću Parkside aplikacije i da upravljaš određenim funkcijama. Postoje dodatne funkcije kao što su košenje duž ivice travnjaka ili ručno upravljanje. Sa širinom košenja od 22 cm i površinskim učinkom do 1250 m2 idealan je za veće bašte. Visinu košenja između 25 i 60 mm podešavaš centralno pomoću rotacionog dugmeta. Robotska kosilica Smart & Free može više od pukog automatskog košenja. Može, na primjer, da kosi ciljano ili da kosi ivice. U spot načinu rada, robotska kosilica kosi područja koja su obično zaklonjena. Ovo je idealno posle roštilja ili kada ti je nameštaj stajao na putu. Pored toga, možeš da definišeš do 4 različite zone, savršeno za travnjake koji nisu direktno povezani. Kada pada kiša ili je baterija pri kraju, automatski se vraća u stanicu za punjenje. Bezbednost je na prvom mestu. Inteligentna kamera prepoznaje najrazličitije prepreke. Senzor za podizanje i prevrtanje, brzo zaustavljanje noža, zaštita PIN kodom i dugme stop čine korišćenje bezbednim. Kao što vidiš, to ti nije potrebno za savršenu visinu travnjaka. Parkside Performance robotska kosačica je sasvim dovoljna. Možeš to.